Good morning, Ramune. Good morning, Kristina. Labas rytas, Kristina. Good morning, Kalodžero. Labas rytas. Good morning. So, Kristina, I hope the pronunciation is good. Hope. Yeah, Kristina, tikimės, kad viskas bus gerai. Visas seansas, technika, visa veiks. Kristina. Okay, Christian, please tell us about your situation and the point of reference for your session today. Tai ką tada, Kristina, prašom jūs, tada išdėstykit jūsų aspektus, kuriuos šios sesijos metu norit apžiūrėti. Gerai. Aš turiu pagrindinę problemą, tai nuolatos girdžiu spiegimą galvoje, cypimą. My main problem is I always hear a squeal sound in my head. Tai labai trukdo susikaupti, skaityti, labai pasikeitė mano gyvenimas su šito dalyku. Because of this sound, my life changed totally. I cannot read, I cannot sleep, I cannot have a rest. Tai prasidėjo prieš 4 metus ir visiškai praleidau be miego 3 savaitės ir jos buvo labai sudėtingos. As it started 4 years ago, then I could not sleep 3 weeks long. I had no sleep at all, and this time was very difficult for me. Padėjo man sutvarkyti miego problemas ir naktimis aš iki šiol pabundu nuo šito garso, tiesiog aš atsibundu nuo garso. And still now, during the night, as I'm sleeping, I'm waking up because of this sound. Blogiausia yra likti tyloje arba ilsėtis. Aš visiškai to nesugebu. The worst thing for me is to stay in silence or just to try to have a rest because I'm not able to do this. Jo tada būna labai daug. Tiesiog, tai užima visą mano erdvę. Then this sound is getting so much that it takes all my space. It's overwhelming me. Aš pasirinkau daug dirbti ir dabar aš neturiu, aš labai pavargau ir emociškai ir fiziškai. Because my choice was to work a lot, at the moment I got very, very exhausted, very tired, and physically, emotional as well. Paskutiniu metu jaučiu tokį dalyką naktį, dieną rečiau, kad man kaip durė jausis, kad abi ausis tarsi būtų kaip adatos, taip giliai kišamos. Ir kartais jaučiu, kaip atrodo kaip vanduo bėga iš ausies, bet aišku, ten nieko nėra, bet toks labai realus pojūtis. And the last time, sometimes I get so feeling that there are some needles like sticking me in the ears, or if there is some liquid or like water is going out from the ears, but physically there is nothing. Everything is all right physically, and there is no water or liquid. Mediciniškai tikrinta viskas, aš esu sveika ir labiausiai mane neramina, kad mano vaikas irgi tai girdi ir jaučiasi labai panašiai. From a medical point of view, I'm very healthy, but the most disturbing point for me is that my child is hearing the same thing and feels the same way as I do. Ypatingai šiandien mums abiem tai labai suaštrėjo, mes pasikalbėjom ir jisai sako, šiandien labai garsiai viskas cypia, man tas pats. Because especially today, the sound got so strong, it took so loud that my child thought that was today impossible simply just to be. It got very loud. Antras klausimas būtų toks, ne tai kad klausimas, dalykas, kur man nepatinka, tai mano emocijos labai prislopintos. Aš visada jaučiu liūdesį, vienišumo jausmas nuo vaikystės ir labai dažnai užlieja pykčio bangos be priežasties, aš nesu šiek tiek tas žmogus. The second point I would like to check, that is that my emotions are very muted or restrained, slowed down, because I feel very often sadness or loneliness, and quite often I'm getting anger attacks, but I am not bad person, not angry person. Ir
kai aš būnu viena, tai būna kraštutinės emocijos, arba liūdesys, arba pyktis. Dėl to aš labai mėgstu išeiti į viešumą, į žmonės ir to nebūna. As I'm alone, there are extreme emotions. It means, or I am getting very angry, or I'm getting very sad. But therefore, I want to go outside and to stay between people. Trečias momentas, mano sapnai labai yra aktyvus ir man problema yra iš jų išeiti. Aš atsibundu ir man reikia mažiausiai 2 valandų atsiriboti nuo to, nes jie būna labai aktyvus. The third point is that my dreams are very active, and I have problem to go out from the dream. After I am getting awaked, it lasts for me 2 hours to get distance from that. Yeah. Mažiausiai. Yeah. Sekantis momentas yra maisto problemos. And the next point, there is food problems. Aš nuo vaikystės visiškai nenoriu valgyti to maisto, kurį valgo žmonės įprastai. Tai tarsi ne tas skonis. Since my childhood, I cannot eat the food that normally all people around are eating. For me, this food has not the taste as it should have. Yeah. Jo, aš valgau, bet mano organizmas to nepriema ir daugeliu produktų aš turiu alergijas įvairias. Ir iki 25 metų turėjau visiškai kritinį mažą svorį. Ir dėl to atsirado labai daug kompleksų. Ir aš nenoriu valgyti, bet aš esu alkana. I eat the food, but my body rejects the food in all ways, possible ways. And therefore, I am staying still hungry, and I have a lot of food allergies. And but still, I am getting hungry, and I am not eating. And therefore, my body had underweight, very critical, almost critical underweight, until 25 years of age. Yeah, and therefore, I got as well a lot of complex, psychological complex, and sufferings about. Yeah. Visada toks labai didelis troškulio jausmas. Aš visada tik geriu. And they have a very big need to drink water. I'm always feeling thirsty. No, kaip troškulys. Not the durst. In German is durst. I want to drink water. Very much. Okay. Ir dar vienas momentas, didelis diskomfortas kalbėti viešai. Aš jaučiu smaugimą ir labai taip raudonais plėmais išberia visą veidą, visą kūną. And the last point is I have a big problem to speak publicly, and then I get somehow a feeling of dyspnea or choke, and I getting red spots on my face, on the body, and that's all. Okay, we can start. Gerai, galime pradėti. Aš kai išjungsiu šviesą, bus biškį tamsiau, gerai? I will switch off the light and it will be darker. It's okay for you? Yes, okay. Žinoma, gerai. Nieko nesujudinau? Viskas gerai, mes girdim. Tik pažiūrėkit, ar mane matysit. Yeah, you can see if it's okay for you. Okay. So, now I count 1, 2, 3. Dabar aš skaičiuosiu nuo 1 iki 3. No, 10 to 1. Nuo 10 iki 1. Because I don't know your hypnotic susceptibility, so I count 10 to 1. But Taigi aš dabar skaičiuosiu nuo 10 iki 1 anglų kalba. if you see something while I'm counting, you can interrupt me and tell me. Bet jeigu skaičiavimo metu tu jau kažką pamatysi,
tu nutrauk mane ir pasakyk, kad jau kažką matai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1. Now I count 1, 2, 3. Dabar aš skaičiuosiu nuo 1 iki 3. And as I count, you go to a memory or a dream. Ir kai aš skaičiuosiu, tu nueisi į vieną prisiminimą arba sapną. 1, 2, 3. What are you remembering? Ką tu prisimeni? Labai didelis troškulys. I feel very strong feeling wanting, I want to drink very much. You want to drink water? Ar nori gert vandenį? Aš nenoriu gerti, toks jausmas fiziologinis. So, just such, I don't want to drink, but I have that physical feeling, being dry and need wetness. Okay, if you want, you can open your eyes and to get the drink. Jeigu nori, gali atsimerkti akis ir atsigerti. Aš nežinau, ar čia
Tikrai aš noriu gerti, bet toks jausmas labai didelis. That is such feeling. That is Okay, a feeling because of hypnosis. just to verify. Okay, so now you can eliminate the sensation of be thirsty. Thirsty. Yeah, gerai, o dabar pašalink šitą, panaikink šitą troškulio jausmą. When I say 3, you don't feel this sensation at all. Kai aš pasakysiu 3, tu visiškai nebejausi to jausmo. 1, 2, 3. How are you? Kaip tu jautiesi? Lengviau. Lighter. Light. Okay, but we have to go now to the esoteric cause of this sensation. Gerai, o bet mes dabar turime nueiti į šito troškulio jausmo ezoterinę priežastį. Go there. Eik ten. Where are you? Kur tu esi? Aš nieko nematau konkrečiai, yra labai daug tokia gili juoda vaikšto ir mačiau bliūdą vandens, tiesiog puodą vandens. I do not see nothing concrete. There is only such black environment around, very deep black, but I see something like a pot of water. Okay, so now let's go to another place, another moment. O dabar einame į kitą vietą, į kitą momentą. Let's try right now to go to the esoteric cause of your sound in head. O dabar pabandykim nueiti į tavo to cypimo galvoje ezoterinę priežastį. 1, 2, 3. Okay, so tell me, where are you? Sakyk man, kur tu esi? Aš nežinau, kur aš esu, bet kažkoks voras praėjo. I do not know where I am, but there is one spider passed by. A spider. Passed by. You are seeing a spider in front of you? Ar tu matai tą vorą priešai save? Jis išlindo ir vėl kažkur įlindo. Giliau. He came out. Jis išlindo iš kūno ar iš kurios vietos? Nežinau, aš jį matau priešais akis, mačiau. Iš kažkokio minkšto dalyko. Okay, I saw him that he appeared in front of my eyes. He went out from somewhere. I saw him and then he disappeared. Again, went somewhere. The spider. Okay, just let's go to a moment when you hear a sound in your head. For example, when you are sleeping and you are waking up because of the sound. Gerai, o dabar einame į tą momentą, kada tu tiesiog jauti tą garsą. Tiesiog einame į tą momentą, kada tu miegi, tačiau nuo to garso atsibundi. Okay, tell me, what is happening? Sakyk man, kas vyksta? Toks kaip būtų sūkurys. Matau kažkokį sūkurį, kažkas sukasi viskas. I see everything is turning around like Whistler. Okay, observe yourself from above, from the roof. Dabar apžiūrėk save iš viršaus. While you are sleeping. Tuo metu, kai tu miegi. Observe yourself on the bed. Apžiūrėk save, kaip tu guli lovoje. In which position are you sleeping? Kokioj pozoj tu miegi? Padėty. Aš nematau savęs. Aš matau, kad aš susukta į patalinę ir toks kaip tornadas su mane vyksta. Kaip tas tornadas? Kaip? Aplinkui tornadas? Aš kaip į patalinę įsukta ir sukuosi visą. I do not see me from above, but I see me that I am turned in my bed clothes and I am turned around like in tornado. Okay. I'm driving around. Don't be stay in this tornado. Išeik iš to tornado. Nebūk Don't ten. stay there. Just observe yourself from above in a comfortable position to observe.
Tiesiog nueik į tau patogią stebėvietą, iš kur tu galėtum patogiai save matyti ir žiūrėk į save iš viršaus. Observe yourself. When you are there, observing you, tell me. Ir kai tu jau būsi patogiai, susirasi patogią vietą, iš kur tu galėsi save matyti, pasakyk mane. Aš savęs nematau, aš tik jaučiu. I do not see me, but I just feel me. You are hearing the sound? Ar tu jauti tą garsą? Taip. Yes. Okay, just go back in time a little more, a little bit. Dar truputį, tada laiku truputėlį paeik atgal. Just observe yourself sleeping, but before the tornado. Ir tačiau apžiūrėk save tuo momentu, kai tu miegi, bet kol dar nėra to tornado. You observe the situation. Observe the moment when this tornado is in there, is coming in. Ir tada apžiūrėk tą momentą, kaip atsiranda tas tornado. Nematau tokio aiškaus vaizdo, bet toks abstraktus labai, kad ten dar maži tornadai kol kas. I do not see that concrete picture or clear, but I see somehow there are small tornadoes. Okay. Just go to that moment when you are start hearing the sound. Tada iki tą momentą, kada tu pradedi girdėti tą garsą. Are you there? Ar tu ten? Jo, aš matau, kad kaip tokias plonas, tokias vėlytės turiu burnoj. Kaip juostas tokias. Tavo burnoj? Yes, I see there are some kind thin wires in my mouth. Mouth. In mouth. Wires in mouth. Okay. And who are these wires to? The owner of this cable? Who is it? Kas yra savininkas šitų vėlyčių? Kam jos priklauso? Aš nežinau, aš tik matau tokį kaip lėlę, kaip plastikinį žmogų. I do not know, but I see something like doll, like plastic human, like doll. Okay, observe the cause of this sound. What produced the sound? Ir apžiūrėk dabar tiksliai tą garsą. Pasižiūrėk, kas sukelia tą garsą. Aš tik matau, kad į mane žiūri daug kažkokių akių ir jie lyg siunčia man tą garsą tom vėlom, bet tas vėlas tokias kaip elektroninės. Kaip tokias kaip šviesos vėlutės. Virtualios, ar tiesiog... Okay, I just see there are many eyes looking on me, and they are somehow sending for me the sound through virtual electronical wires. Okay, observe how many beings are watching you and observe the form of these beings. Gerai, tada apžiūrėk, kiek būtybių stebi tave, kiek būtybių žiūri į tave ir kaip jos atrodo. Aš pradžiai mačiau 4, bet jos taip slepiasi ir modifikuojasi. Nematau konkretaus. Labai didelės gražios akys, bet kūnas labai baisus. At the beginning I saw 4 beings. But they are somehow changing their shape, their form, and they are hiding, and do not see concrete now all those 4, but I see there are very beautiful eyes and very ugly body. Where are they from exactly? Iš kur yra tos būtybės? Nežinau, aš tas akis visada ir vaikystėje mačiau. I don't know.
those eyes I always saw as I was child already. A child? Since childhood, I already saw those eyes. Two eyes. Okay. Go back. Go no. Go back in time and observe exactly from where are coming these beings, the sound. Tada dabar paeik dar laiku atgal ir pažiūrėk, iš kur tiksliai ateina tos būtybės, iš kur ateina tas garsas. Aš nežinau iš kur, bet tarsi mes tai bendraujam. I don't know where from, but it is the way for me that is the way we communicate with each other. Okay, just observe inside yourself. Gerai, tada apžiūrėk savo vidų. Let's start from your head. Pradėkim nuo galvos. And tell me everything is inside you that is not yours. Ir pasakyk man, ar matai galvoj kažką, kas ne tavo? Observe in your head. Apžiūrėk savo galvą. Aš matau skylę kažkokią keistą, kuri išsipučia iš mano galvos. Išeina iš manęs. I see a very strange like hole, but that hole is getting big and it's leaving from my head, it's going away. Okay, go down. So your breast, your belly, your arms and legs. Observe all of your body. Tada dabar praeik savo visą kūną, eik žemyn, apžiūrėk savo krūtinę, savo pilvą, savo kojas, visą kūną pereik ir sakyk, ką matai. Dabar labai nuo klubų iki pėdų viskas taip diskomfortiškai, taip purtas, taip virpa viskas. Labai tokias sunkias metalinės kojas. Now I got so very heavy feeling in my legs, starting from hips down to the legs. So whistling feeling, shaking, very heavy feeling. Okay, now observe the beings connected to you through these devices. O dabar apžiūrėk, ar tos būtybės, kurias tada matai, ar jos yra su tavim sujungtos per kažkokius tai prietaisus tavyje? Ne, tiesiog ateina per burną. No, I see that everything is going through the mouth connection. Okay, who is connected to you through the mouth? Ir kas yra prie tavęs prisijungęs per burną? Jausi. All those beings. All these beings. Tik tai skirtingo stiprumo. Vienas žinau, kaip tai stipriau. But all those beings, but the intensity of connection is different. One beings are stronger connected, another beings are less connected, less strong. Okay, who is the boss of these beings? Kas yra tų būtybių viršininkas? Nežinau, kažkaip viskas slepiasi, aš neužčiapiu tokio konkretaus. Yra tokie sluoksniai, iš kurių jie ten būna. I don't know. That is the picture that all those are hiding. I cannot see something concrete, but there is something like layer behind that layer. Those beings are. Now I count 1 to 3. When I say 3, you can see so clearly this being. Dabar aš skaičiuosiu nuo 1 iki 3 ir kai bus 3, tu aiškiai pamatysi tą būtybę. 1, 2, 3. Okay, tell me what you see. Gerai, sakyk man, ką tu matai. Aš tarsi jį matau iš viršaus, tokia didelė galva juoda. I see him from above. That is a very big, huge black head. Okay, Observe. And very not beautiful face. Okay, just describe me the face, the body of this being in front of you.
Ir dabar nupasakok man, kaip atrodo tos būtybės galva, veidas ir visas kūnas. Labiausiai tai galvos kūno nematau, galvos jie kaip vieni per kitus lipa. Negaliu pamatyti kūno, nes jie vienas ant kito sulipa. There are many heads now, and I cannot see the body, and those beings are climbing on each other, therefore I can't see the face from one. Block the time. Gerai, sustabdyk laiką. So this being can't move anymore. Ir tada tos būtybės daugiau negalės judėti. You don't have any limits, no space limits, no time limits. Tavo laiko erdvėje nėra jokių ribų, tu gali daryti savo erdvėje, ką nori, su savo laiku ir su savo erdvė. Get nearest him. Get nearest him. Dabar pasižiūrėk į patį arčiausiai tavęs. You can read the genetic information and you can reconstruct the form of this being. Ir dabar nuskaityk to arčiausiai esančios būtybės eterinę DNR ir pagal ją atkurk jos natūralią formą, natūraliai išvaizdą. Tell me, what do you see? Sakyk man, ką tu matai. Labai tokį kūdą kažkokį padarą, tokia trikampė galva į viršų, bet jis vėl dingo, viskas labai abstraktu. I see some slim entity. He has triangle head, but somehow it disappeared again. And everything is very abstract. He can't move, he can't disappear because you don't want it. You block time. Ne, jis negali dingti, jis negali niekur eiti, nes tu sustabdai laiką. Go a little back in time and just block the time when this being is there. Ir tada nueik vėl laiku truputėlį atgal ir kai ta būtybė yra, tu ją matai, tu pat sustabdai laiką. Got it? Ar jau sustabdai? Vėl grįžau prie skylės tos, kur viskas išsipučia. Prie ko? Skylės. I got again to the picture of hole that is got very huge. Okay. Tai yra tai kaip voro, kaip aš esu vore, jisai įsižioja ir aš matau tą skylę. Now I got now I understood that I am inside of one spider, and when spider opens his mouth, then I see it like hole. Get out from the spider. Išeik iš to voro. Oh. Now, yes, you can see very well everything. O dabar taip, tu dabar gali matyti viską labai aiškiai. So, describe this being now. O dabar nupasakau, kaip atrodo ta būtybė. Tiesiog labai pilkas juodom akim, toks kaip būtų sfinkso katinas. It seems to be gray color with black eyes, but his face somehow like sphinx cat, sphinx cat. A cat, a big cat. Cat and sphinx cat. You know that in Egypt sphinx. Okay. Jo snukas toksai, o šiaip... Its snoot is... Katinas. Sons, kaip katino snukis. Snukis kaip katino, tokia oda susiraukšlėjus, didelės akys, įstrižas, bet kas jis toks, aš nesuprantu, kaip apibūdinti. He has a snoot like a cat, and his face or his skin has a lot of wrinkles, but who it is, I do not understand what it is. What is his name? Gerai, koks jo vardas? Aš nežinau, tik aš atrodo labai bijau visą nedrebu. Net negaliu paklausti. I don't know. I feel that I am afraid very much. All myself, I am wrestling, shaking from fear, and I'm not daring to ask for his name. Okay, Christina, we have to eliminate this fear, first of all.
Gerai, Kristina, mums dabar truputėlį reikia skirti laiko susitvarkyti su šita baime. Okay. So recollect all of this energy of fear in your hands. Dabar surink savo rankomis, į savo rankas surink visą tą baimės energiją. When Tu pati. you have your fear in your hands, tell me. Kai turėsi visą baimę savo rankose surinkusi, pasakyk man. Surinkau. Yes, I got it. You got it. Okay, now throw it away until it disappears for complete. O dabar išmesk ją taip toli, kol jinai visiškai išnyks. Išmesk ją lauk. Norėčiau, bet prilipo labai viskas. I would like it to do, but everything got sticked on me. The sphere got sticked. Now I count to 1, 2, 3, and when I say 3, you throw it out completely. Dabar aš skaičiuosiu nuo 1 iki 3 ir kai bus 3, tu ją visiškai išmesi iš savęs. 1, 2, 3. How are you? Kaip dabar jautiesi? Gerai, labai lengvai. Very good, very light. Oh, so simple. It's energy. Tai yra taip paprasta, tai energija. Are you scared? Ar dar bijai? Ne, aš dabar plaukiu tokia meduza kažkokia ir taip gera. Now I'm floating now, I'm swimming somewhere and it's very good feeling. Wonderful. Now we can work. Gerai, nuostabu, bet mes dabar galime dirbti. Okay, just tell me the name of this being. Tada pasakyk man dabar, koks tos būtybės vardas. Tyla, nieko nesuprantu. Negarsiai. Silence, I do not hear anything. Where is this being? Where is the being? Kur yra ta būtybė? Ištirpo. It got melted, it disappeared. Ah, it disappeared. You already destroyed them. Tai tu jau jį sunaikinai. Aš vis ieškau jo, bet nieko nematau. I'm looking for it everywhere, but I do not see anything. Okay, observe inside you and tell me if you see something, cables, wires, implants, devices. Gerai, o tada apžiūrėk vėl savo visą kūną ir iš vidaus ir pasakyk, ar tu ką nors ten matai. Kažkokius tai laidus, kabelius, vielas, prietaisus. Kas ne tavo? Per visą kūną, tik išskyrus galvos, eina tokie siūlai. Siūlai, kurie mane purto. Kurie mane judina kažkuria prasme. I see in whole my body, except my head, there are going something like strings or like cords. Okay. Those are moving me, and those strings are moving me. Who is connected to this, your head? Who is connected to? Who is connected to? Kas yra prie jų prisijungęs? Aš matau tik tunelis, kažkur turi ateiti, viskas per eina kažkaip. I see just only the tunnel, that is something going through the tunnel. No, don't go. Just observe. Neik per tunelį. We are going to go, don't worry. But now, just observe with the other part of the tunnel. Tu neik tunelį, mes patys ten eisim, sutvarkysim, tačiau tu tiesiog pažiūrėk kitą pusę to tunelio. Kas ten yra prisijungęs? Neinant per tunelį. Kai aš noriu sužinoti, kas prisijungęs, aš einu eis. When I want to know who is connected, I go through the tunnel. Okay, go to the tunnel. Gerai, tada eik per tunelį. Where are you now? Kur tu dabar? Po žeme. Under the ground. Under the ground? Which ground? The earth? Po Uolos žemę. kažkokios. Jo, po žeme uolos, akmenys.
Under the ground, that is, there are scales, stones. Where are you exactly? O kur būtent esi? Aš uolose, urvuose kažkokiuose ir tik matau aukštai kažkokius šešėlius, kažkas vaikšto. I am somehow in the holes, in the caves, in the mountains, in the caves, and I see some shadows above me, and those shadows are something is walking around. Is Earth this planet? Ar ta vieta, ta planeta yra Žemė? Ne. No. Nežinau, ne. What is the name of this planet, this place? Kokia yra tos planetos ar tos vietos vardas? Nežinau, viskas tokia vorų vietos. Čia vorai gyvena. I don't know, but I know that is the place of spiders. The spiders are living there. Okay, so you continue to stay connected to this place, these spiders. Tai vadinasi, tu dar esi prisijungusi prie to vorų vieta. Okay, now call the Yes. spider connected to you right now. O dabar pasikviesk tą vorą, kuris yra prie tavęs prisijungęs toj pat dabar. Now, Dabar. where is he? Aš nesuprantu, ar jis manyje, ar aš jame. Kažkoks labai kartu mes esam. That is I do not understand. I am inside that spider or he is inside me. But the feeling that we are very close together. Okay, just tell him to get out from you and to present himself in front of you now. Ir dabar liepk jam toj pat išeiti iš tavo kūno ir atsistoti priešais tave. Okay, Dabar. the being is in front of you now. Dabar ta būtybė yra priešais tave. You are not scared anymore. Ir daugiau tu nebebijai. You have no fear. Tu neturi baimės. You just have this being in front of you. Tiesiog laikyk jį priešais save. Okay, tell me, what is the form of this being? Sakyk man, kaip atrodo, kokia forma tos būtybės? Jis metalinis visas iš tokių stripukų, toks surinktas voras. That is spider, but it's like made from metal sticks, metal construction. It's a metal spider? Yeah. Yeah, okay. Tai metalinis voras, taip? Taip. Yes. This spider is a device to be connected to other beings. Ar šitas voras yra prietaisas, per kurį prisijungia yra kitos būtybės? Nežinau, kol kas aš matau juos, kad jau yra labai daug. Nežinau, kas juos valdo. Bet ar yra prisijungę per tą vorą dar kitos būtybės prie tavęs? Nematau. I don't see, but I see a lot of beings, but I do not see nobody who is controlling this spider. Now, I want you to call the beings connected to you. Dabar aš noriu, kad tu dabar pasikviestum ar įsakytum atsirasti visiems būtybėms, kurie yra prisijungę prie tavęs. Tell me, Sakyk man. how many beings do you see? Kiek būtybių tu matai? Aš nežinau, nes ten tos kojas, aš nesuprantu, kiek jų yra. Jie tokie vėl vienas per kitą lipa, kiek jų yra, aš nesuprantu. Ne kūnai, čia tokie kažkokios juostos, kažkokios kojos. I do not see, because I see only something like legs, and those legs are climbing each over another. I want to talk to the boss of these beings connected to you. Call the boss. Aš noriu pakalbėti su šitų būtybių, prie tavęs prisijungusių būtybių viršininku. Pasikviesk jų šefą. What do you see? Ką tu matai? Toks didelis snukis, labai didelis. Voro. I see a huge snoot of spider. Okay, what is his name? Koks jo vardas? Nežinau, žiūri ir nežinau.
I don't know. He's only watching on me. Okay, just observe what happens in this planet with the spider when you hear the sound on Earth. Gerai, o dabar apžiūrėk, kas vyksta toj vorų planetoj, kas darosi tuo momentu, kada tu žemėje būdama girdi tą garsą. You are hearing the sound. Just observe what is happening in this place. Žiūrėk, dabar tu girdi tą garsą ir žiūrėk, kas vyksta toje vietoje, su toj vorų vietoj. Jiem gera, jie labai tai yra jų maistas. Aha. They are feeling very well. They are having a pleasure. And that is their food. Okay. So, Gerai. what does this sound produce in you exactly? What kind of emotions? What kind is happening? What thing is happening? What is happening in you when you hear the sound? Kas tavyje darosi, kada tu girdi tą garsą? Ar tu gamini kažkokias emocijas, jausmus? Ką duoda tau tas garsas? Ką jis tau daro? Emotions, feelings. Mane veda iš proto, jisai gyvena, jam gerai, jisai didėja. This sound leads me mad. Okay. So, they send the sound to you, you get mad, and they can hit these frequencies from you. Is it? Tai vadinasi, jie tau siunčia garsą, tu eini dėl to iš proto ir jie vadinasi maitinasi, jie gauna tavo tuos dažnius, kuriuos tu susikuri per tą garsą ir jie maitinasi. Ar taip? Taip, jeigu negaus, tai jie žus. Yes, if they will not get the sound, my feeling, that emotion, then they will die. Got it. Dabar aišku. Observe exactly in what they do with this emotion from you. Exactly. Observe. O dabar labai atidžiai apžiūrėk, aiškiai, ką jie daro su tavo ta emocija, su tavo jausmu, kurie iš tavęs gauna per tą garsą. Jie gauna labai daug energijos iš tų mano garsų. Tokie eina kaip rutuliai, kai prisikaupia, kai labai blogai būna, aš tarsi jiem atiduodu tą rutulį ir jie gyvena. Kaip maistas, kaip vaikai, čia jie nesuprantu. I cannot understand so much, but as I am as I have especially bad feeling, and I am somehow creating like a ball of this emotion frequency, and they are getting it and they are using it for food, somehow like this. Okay. Ir aš jaučiu, kad man labai skauda pilvas, kaip būčiau pilvetą balioną turėjus. Dabar, šiuo momentu? Taip. And at this moment I feel that I am getting very strong pain in my belly. It's the feeling like that ball that I produce for them as I went from my belly away to them. Okay, that's it. We got the cause. Gerai, mes dabar suradom tą priežastį. Do you want to solve it? Ar tu nori išspręsti tą priežastį? Žinoma. Yes, of course. I feel like hostage. Okay. To solve it, you need to understand why you allowed them to stay with you, to stay connected to you, to this. Tam, kad išspręstum tą priežastį, šitą problemą, tu reikia suprasti, kodėl tu jiems davei leidimą būti su tavim, kodėl davei leidimą jiems prisijungti prie tavęs. So, go to that moment when you authorized them to stay with you. Todėl dabar eik į tą momentą, kada tu davei jiems leidimą būti su tavim. Go there. Eik ten. Where are you? Kur tu esi? Ne. Savo namie, kai aš buvau maža, spintos ir žiūri veidrodį. I was very small. I was at home. I was standing in front of the mirror and watching to the mirror. Is this your life, your actual life? Ar tai tavo dabartinis gyvenimas?
Taip, tai mano vaikystė. Yes, that is my How childhood. old are you? Kiek tau metų? 7. 7. Okay, tell me, what is happening? Gerai, sakyk, kas vyksta? Aš Hmm? labai daug garsų girdžiu galvoj ir aš su jais kalbuosi. I hear many voices in my head and I am talking to those voices. Okay, just tell me the conversation. Tada papasakok man tą visą pokalbį. Jie tiesiog su manim kalbasi, suaugę žmonės ir tokias, šneka daug žmonių. Ir aš liepiu jom išeiti. That is like the point, like there are adult people are talking and talking and talking, and there are many voices and I'm telling them to leave, to go away. And? Ir jie sako, kad manęs nepaliks niekada, aš labai supykstu. And they tell they will not leave me never, that they will never leave me, and I'm getting very much angry. So, what is your feeling in this moment? Ir tuo metu, kaip tu jautiesi? Ką jauti? Aš jaučiu stiprų norą, kad jie išeitų, kad man jie nepatinka. I feel strong wish that they would go away. I don't like them. And they go away or not? Tai ar jie išeina ar neišeina? Jie sakė, kad tai paprastai neišeis ir aš iš visų jėgų šaukštų kalu per galvą. Kad tai išeitų. They told me so easy they will not go away. And then I take a spoon and with whole my power I hit that spoon me on my head. And? Yeah. Tyla. And then get silence. And where are the voices now? Ir kur tada tie garsai? Tuo momentu? Nieko, dingo, tyla, viskas išėjo. It got silent and those voices disappeared. Okay, and what was the moment when you authorized them to stay with you? Ir tai buvo momentas, kada tu jiems davei leidimą pasilikti su tavim? Ne, aš juos išvariau. No, I made them to go away. Okay, so Bet I ask you another question. Aš tas paklausiu dabar kitą klausimą. I want you to go to that moment when you had the first contact, the first connection with these spiders. Aš noriu, kad tu nueitum į momentą, kada tu patį pirmą kartą sutikai tuos vorus. Patį pirmą momentą. Okay, where are you? Kur tu esi? esu kažkokiam kambarį geležiniam, kur labai daug kvitų ląstelių. I am in metal room and there are a lot of bounds everywhere. Where is this place? Kas tai per vieta? It's on Earth. Ar tai Aš žemė? nežinau, tai yra kaip bunkeris kažkoks metalinis, be langų. Iš akmenų padarytas kubas, kuriame aš esu. It is like a metal bunker under the earth that has no windows, but it looks like it's made from stones. Is inside. it on Earth or not? Ar tai žemėje ar ne žemėje? Tai panašu, kad po žemė, bet aš nežinau, ar tai žemė, ar tai mūsų žemė. It looks that it's under the surface of the ground, but I am not sure it is on the earth or if it is not on the but earth. when you are here, in there, where is your physical body? Tačiau tuo metu, kai tu randiesi tame kambarį, kur tuo metu yra tavo fizinis kūnas? Aš dabar iš viso esu ten, praradau iš viso tą fizinę kūną, net nematau. I do not. I am floating in this room, but my physical body I do not see at all, nowhere. Aš tarsi praradau ryšį su juo.
I have feeling I lost connection to my physical body somehow. You have connection or not? I lost connection to my physical body. Okay, go back in time. Go back. Gerai, eik laiku atgal. Just go to that moment when you are going there, in this place. Observe what is happening. Todėl eik į tą momentą, kada tu pajudi, kada tu pradedi eiti į tą vietą, į tą bunkerį. Pažiūrėk, kas vyksta. Aš ten tiesiog patekau. Aš neėjau. Aš tarsi užmigau. Ir mane kažkokiam klube ten nugabeno. Aha. It is like this that I fall asleep, and somebody put me inside one cube and brought me in this place. Oh. Now, observe the conversation between you and this being. What is the conversation? What is he saying to you? What are you saying to him? Just let's find the authorization you gave. Gerai, o dabar apžiūrėk dabar, koks buvo pokalbis tarp tavęs ir tos būtybės, kuri tave ten nusinešė. Ką tu sakei, ką ta būtybė tau sakė, ką tu sakei tai būtybei, ką jis tau pažadėjo dėl viso to, kada tu leidai ją tave paimti. Aš savo norų ten nuvažiavau. I got there. Savo norų ir toliau? Aš ten atsidūriau savo norų. Aha. I got there because I wanted. That was my wish. And why do you want? O kodėl tu to norėjai? Nežinau, bet ten tie kubai yra skirtingų dydžių ir mano būtent kubas atitiko tą ertmę. Aš nuėjau ten savo norą, žinojau, kur būtent aš turiu grįžti. I saw those cubes, and those cubes had different size, and one cube was fitting especially for me, exactly to me, and I knew where I'm going, and that was my wish to go there. Okay, you wanted to go there, so this is the authorization. Gerai, tai tu pati ten norėjo, tai vadinasi, tu taip ir davėjai leidimą, kad tu ten norėjai. Now that you know what was the situation, when you gave the authorization to stay with him, do you want to modify the situation? Do you want to solve this connection? Do you want to disconnect from them? Dabar, kada tu žinai, kad štai tokiu būdu tu pati to norėjai ir šitaip tu davėjai leidimą tai būtybei tave pasiimti ten, ar tu dabar nori pakeisti savo norą, ar nori pakeisti situaciją, ar nori atsijimti tą leidimą? Taip, aišku. Yes, of course. Okay, so go to that moment when you wanted to go there and just remove this authorization. Just don't want it anymore. Gerai, tai dabar eikite momentą, kada tu norėjai ten eiti į to kubo, į tą vietą ir tiesiog atsisakyk to noro. Tiesiog nenorėk. When I say 3, you change your mind. Kada aš pasakysiu 3, tu pakeisi savo nuomonę. 1, 2, 3. What happened? Kas vyksta? Aš atsidūriau miške, tiesiog žemėje miške. I got on the earth in the forest. In the forest. Okay, what is your physical body? Kur tavo fizinis kūnas? Tame miške mes susitapatinom visi kūnai į vieną. Now all my bodies got into one. We all got one. Okay, observe in the ship, in that place under the ground. Observe if you can see yourself there. O dabar vėl pažiūrėk į tą vietą, į tą požemio, tą bunkerį ar kur. Pažiūrėk, ar ten dar matai save? Nematau, bet jaučiu labai didelį liūdesį tą vietą, kad aš ją palikau. Tarsi mano namai.
I do not see me there, but I feel a very big sadness, very strong sadness feeling that I left this place because I somehow have impression that that was my home, this Yes. underground. Yes, because the first of all is your will to count. Jo, bet tačiau vis tiek yra todėl, kadangi tai tavo noras iš tikrųjų viską lemia. But your will can be manipulated by your emotions. Aha, tačiau tavo noras gali būti lemiamas, įtakojamas tavo emocijų. Do you remember your fear emotion in the start of the session? Ar prisimeni, koks buvo stiprus baimės jausmas to seanso pradžioj? Tavo? Taip, taip, taip. Yes, of course. When you eliminated it, the beast disappeared. Kai tu jį sunaikinai, tas pabaisa, tas bestija dingo. In that case, that was the connection. Ir tuo atveju tai buvo tai buvo ryšys su ta būtybė. Okay, so now, just observe this emotion, this feeling of sadness, and eliminate it as you did with the fear. O dabar tiesiog vėl apžiūrėk savo tą liūdesio jausmą ir vėl jį sunaikink, lygiai tokiu pačiu būdu, kaip tu padarei anksčiau su baime. Do you have in your hands? Ar tu jau surinkai jį į savo rankas? Taip. Yes. Okay, throw it away. Išmesk į lauk. What happened? Kas nutiko? Atrodo, išskrido daug paukščių su šitą baimę. I got feeling that a lot of birds flow away from me. Okay, until it disappears for complete. Ir žiūrėk, dabar stebėk viską tai, kol viskas dings, visiškai dings. When you don't see anything, tell me. Kai tu visai nieko nebematysi, pasakyk man. Nebematau, tik tamsa. I do not see anything anymore. Perfect. Just- So now tell me, do you want to go to that place or not? Gerai, labai puiku, bet dabar sakyk man, ar tu nori eiti tą vietą, ar nebenori? Į kubus, ne? Kaip? Į kubus? Aha. Ne, nenoriu. No, don't want anymore. Oh, wonderful. So, observe your physical body, observe inside it. Tell me if you see anything that is not yours. Nuostabu. O dabar pažiūrėk vėlgi savo kūną, į savo fizinį kūną. Pažiūrėk, ar matai kažką savo kūno viduje, tai kas ne tavo. Ne mano pėdos ir ne mano turinys, kas yra pilve. Kas tai pėdos? Pėdos. I see the feet are not mine and the subject in my belly is not mine. Okay, you have to destroy anything, as you did with your fear, with your sadness, with the authorization you gave them. Visą tai tu turi taip pat sunaikinti, lygiai taip pat, kaip tu tai padarai prieš tai su savo baimės jausmu, su liūdesio jausmu, taip pat su leidimu, kuriuo tu jiem davei. Destruction is eliminate any will, any authorization to stay inside you, in your energetic sphere. Sunaikinimas tai yra atšaukti, sunaikinti bet kokį leidimą, kurį davei kitiems būti su tavim tavo lauke. Now, eliminate anything, any connection. You are free. Dabar sunaikink viską ir sunaikink bet kokį ryšį. Tu Anything. esi laisva, Anything depends on you, of you. nes viskas priklauso nuo tavęs. When I say 3, you do it. Kaip pasakysiu 3, tu padarysi tai. 1, 2, 3. Destroy anything. Sunaikink viską. That's it. Viskas. Oh, tell me, what do you see? Gerai, sakyk, ką tu dabar matai? Aš nieko nematau, bet aš labai jaučiu savo kūną kitaip. Labai kitaip viską jaučiu. I do not see anything, but I feel my body in totally different way. I feel my body totally different. Of course. Žinoma, You are free now. tu dabar esi laisva. Okay, now, with this new condition, when you are free, just observe, let's observe anything of your point of reference.
O dabar esančiom naujom ezoteriniam sąlygom apžiūrėk tavo visus kai kuriuos aspektus tavo apžiūrėkim ateity. Observe your future. Apžiūrėk tavo ateitį. Can you see, can you observe, can you hear sounds in your head? Ar tu girdi galvoje garsus? Aš jas girdžiu dabar, bet ateityje aš girdžiu tylą. Aha. The sounds I hear now in the moment, but in the future I hear silence. The future, of course. Ateity žinoma. You have to see the things with this new condition, not with the old ones. Jo taip, tu turi apžiūrėti ateitį savo su šitom naujom sąlygom. Observe if in your present and in your future you have problem of sleeping and you wake up because of the sound. Ir apžiūrėk, pavyzdžiui, kaip dabar arba ir kaip ateityje, ar tu dar atsibusi, ar turėsi miego problemas, kurias sukeldavo šitas garsas. Krista? Aš nežinau, ne. No. No? No. Okay. Ne, aš ramiai miegu. Mano kūnas toks kaip šampano burbuliukai sprogsta. Somehow I'm sleep very quiet and my body is somehow like a sparkler of the champagne. Oh, wonderful. Nuostabu. Champagne. Okay, so observe if you are tired in the future without any justification. O dabar pasakyk man, ar esi pavargusi ateityje, be jokių priežasčių pavargusi? Ne, matau net tokį eina malonumas per kūną man. Aha. Toks pavadavimas toksai. No, I am not tired. Even I feel a pleasure feeling is going through whole my body even. Okay, so observe if you have food problems in your present and in your future. Ir apžiūrėk, ar tavo dabartiniu momentu ir ateityje, ar dar turi problemą su maistu, sutrikimai su maistu. Nežinau, bet mano tiesiog visas kūnas laisvas ir būtent skrandžio sritis tokia laisva, lengva, ko nelabai būna. Tai galvoju, kad tai yra atsakymas, kad ne, toks lengvumas atėjo tą vietą. I do not know, but I feel now my body very, very light and a very light feeling, very freedom feeling in my stomach. That was not usual for me, and I think that is the answer. Perfect. Just observe your child, your children. Gerai. Gerai, dabar apžiūrėk savo vaiką dėl to spengimo. Jo, aš matau vėl tos stulus. Pas vaiką? How are they? Taip, tokie silpnesni, toks ateina spindulys link jo. Aha. I see there again those wires at my child, but those wires are not that strong anymore, and there is a ray of light is going to this child. Transfer the information of this session to your children. O dabar perduok visą informaciją apie šį seansą, perduok savo vaikui. And observe what is happening. Ir pastebėk, kas vyksta. Man atrodo, supranta, atrodo, kad jis suprato viską irgi. I have impression that my child understood everything as well. And what is the situation of your children now? Ir kokia dabar situacija su tavo vaiku? Kaip tu dabar matai? Mes su juo turim labai didelį ryšį ir stiprų. Ir man atrodo, kadangi man pasinaikino šitas dalykas, ir jam pasinaikino. I have a very strong connection with my child, and I have impression that I got deleted this reason
this course, so in my chat it got deleted as well. Bet taip tik tirpsta, aš nematau, kad tai nuskirto, bet tai yra daug silpniau negu mano atveju. I see that it is melting something, but it is much less intensive as in my case. Mm-hmm. Okay, so now are you ready to get in the present moment when I'm talking to you with these new esoteric conditions? O dabar aš noriu tas paklausti, ar esi pasiruošusi sugrįžti atgal į dabartį, iš kurios aš su tavimi kalbu, esant šiom naujom ezoteriniam sąlygom? Taip, taip, taip. Yes, yes, yes. Perfect, perfect, perfect. Nuostabu, nuostabu, nuostabu. So now disconnect from anything, anyone. O dabar atsijung nuo visko ir nuo visų. Okay. Disconnect totally. Atsijung visiškai. I count 1, 2, 3, and as I count, you get here in the present moment when I'm talking to you. Dabar aš skaičiuosiu nuo 1 iki 3 ir kol aš skaičiuosiu, tu sugrįši atgal į čia, į dabartinį momentą, iš kurio aš kalbu su tavim. 1. 1. Your body is waking up. Tu jauti, kaip tavo kūnas bunda. You can feel the energy of your body to get higher and higher. Tu jauti, kaip tavo kūno energija vis stiprėja ir stiprėja. 2. You can feel this good sensation of wellness inside you. Tu jauti, kaip malonus gerbuvių jausmas pasiskirsto po visą tavo kūną. You feel your body lighter and lighter. Tu jauti, kaip tavo kūnas tampa vis lengvesnis ir lengvesnis. And you feel very good. Ir tu jautiesi labai gerai. And 3. Open your eyes. Ir 3. Atmerk akis. Oh, dear. Christina. Oh God, she's still. How are you, Christina? Kaip tu, Kristina? Aš labai gerai. I am very well. Very well. What is your feeling before the session and now after the session? Koks dabar jausmas, palyginus su jausmu, koks buvo prieš seansą ir koks dabar po seanso? Kosmos. Koks? Kosmosas. That is universe, cosmic feeling. Okay. Can I have the pleasure, to see you? Okay. Taip. Oh. So, Christina, what is the sensation in your body, your physical sensation now and before the session, and after your feeling, your status, your mind status? Mhm. Koks buvo kūno jausmas, pojūtis kūno? Kaip jautėsi kūnas prieš seansą ir po seanso ir kokia aplamai dabar tavo būsena? Prieš seansą aš jaučiausi kaip visada sukaustyta ir tokia kaip tikrai įtampai. Seanso metu, nežinau, čia buvo, aš niekada nesijaučiau, lyg man būtų -40 laipsnių, man buvo labai baisu, šalta, nemalonu. Dabar tai labai gerai jaučiuosi, dabar labai šiltai. Before session, I had a feeling, as usually, like chained, numb, frozen, and as always, during the session, I felt very strong fear. It was like it would be -40 degrees, was very cold, very awful, very scared. But now after session, I feel now so well, and it is warm now. Warm. Šilta. So, are you fine? Yes. Tai ar jums dabar gerai? Man labai gerai, tik tai man neramina, kad ten tiek daug žmonių yra tose kubose. Jie daro tą patį, ką aš jaučiu darau. I feel me very well, but I cannot get off my mount. I am getting always
I cannot get quiet because I know now that there are so many people in those cubes, and for those people they are doing the same as they did to me. You can do something for them. Tu gali kažką padaryti dėl jų. You can contribute. Contribute? To do something. Jie gali kažką jums padaryti. If you want, you can publish your session and people can watch your session, can understand this information, this situation. Todėl jūs galite, kaip jūs galite jiems padėti, jūs galite jiems dėl tų žmonių paskelbti jūsų seansą ir galbūt tie žmonės, kurie pamatytų tą seansą, jiems tas atsilieps ir taip jie supras tuos dalykus, suvoks savo vidumi. So, do you want to publish your session on internet? Ar jūs norit paskelbti jūsų seansą internete? Taip, aišku. Taip, nes aš kai rašiausi ir žiūrėjau daug seansų, jie visi rezonuoja ir jie padeda. Taip, malonumas. Yes, of course, with a pleasure, because as I was preparing for my session, I saw a lot of sessions you did before, and each session was somehow vibrating to me. I found in touch with each session, and each session helped me. Okay. So, thank you very much. So, stay there, don't go away. I only cut the recording. Gerai, tada pasilikit, neišeikit iš ryšio. Aš tik sustabdysiu įrašą. Hi. Hi. Hola. Cześć. Otro video disclosure para hablar de un tema interesante del que mucha gente va preguntando. To nasze drugie wideo na Disclosures i poruszymy pewien temat, który jest bardzo interesujący i dla nas, i dla Was. Hoy hablamos de la destrucción de las entidades. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nazywamy niszczeniem bytów. Habéis notado en diferentes sesiones y además hechos por diferentes operadores que hay formas diferentes de tratar las entidades. Pewnie zauważyliście w różnych sesjach, ale też u różnych naszych operatorów, że traktujemy te byty w przeróżny sposób. Hay sesiones donde se destruyen, sesiones donde se dejan ir, sesiones donde se interactúa con ellos de diferentes maneras. Są takie sesje, w których na przykład je niszczymy, w których pozwalamy im odejść, albo takie, w których wchodzimy z nimi w interakcję. Vamos a ver qué pasa realmente en estos casos. Zobaczmy, co tak naprawdę się dzieje w tych wszystkich przypadkach. Algunos clientes no quieren destruir estas entidades porque tienen una forma de ver la situación con compasión, con un cierto tipo de sentimiento. Są tacy klienci, którzy nie chcą niszczyć tych bytów, ponieważ odczuwają coś w rodzaju jakby współczucia dla tych bytów. Pues esto no es así y hay que corregirlo porque eso significa que hay un nivel de conciencia no tan elevado para poder entender lo que está pasando en sesión, que es importante. I chcielibyśmy to skorygować, bo to oznacza, że poziom świadomości nie jest tak wysoki, aby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w trakcie tych sesji. En realidad, nada se destruye. Todo se modifica, todo transmuta, pero nada se destruye. Tak naprawdę niczego się nie niszczy. Wszystko odbywa jakiś proces przemiany, modyfikacji, ale nic się nie niszczy. Cuando una persona se muere, está dejando su cuerpo físico. Muere el cuerpo físico, pero la persona está transmutando, está traspasando de una dimensión a otra. Sigue existiendo. Na przykład, kiedy ktoś umiera, pozostawia swoje ciało, ale tak naprawdę nie obumiera całkowicie, po prostu przechodzi przez wiele wymiarów, do innego wymiaru. Solo es un movimiento hacia otra dimensión u otra densidad. Se deja un cuerpo que permite de vivir en la dimensión física para ir a otra dimensión más etérica, más sutil. To tylko pewien ruch, który pozwala przejść do innego wymiaru, do wymiaru, który jest dużo bardziej subtelny, który nie jest fizyczny.
Cuando nosotros destruimos una entidad en ambiente hipnótico, simplemente estamos dejando esta entidad traspasar nuestra esfera energética para que salga y que se vaya de nuestro espacio energético. Więc kiedy niszczymy byt w naszym środowisku hipnotycznym, to tak naprawdę sprawiamy, że ta istota wychodzi z naszej sfery energetycznej, przechodzi gdzie indziej. Entonces, no penséis que la entidad se destruye realmente, que se muere, que no va a existir más o lo que sea, porque simplemente es una transmutación. Więc nie myślcie już w ten sposób, że ten byt umiera, że zostanie zniszczony, czy jakkolwiek w ten sposób. On po prostu przechodzi, transmutuje. También hay modalidades diferentes para que una entidad salga del espacio energético de una persona. Por ejemplo, a veces se ve que se abren portales dimensionales y se invitan a salir. Są też takie metody, żeby sprawić, aby ta istota wyszła, jak na przykład stworzenie pewnego kanału międzywymiarowego i pozwolenie jej wyjść. Es lo mismo, simplemente se está saliendo de una dimensión que no le pertenece, donde no tiene poder esta entidad, y no lo tenía tampoco antes, pero la tenía como cedida, autorizada por el interferido, pero siempre se está saliendo. I to jest właściwie to samo. To zawsze chodzi o wyjście z tej sfery energetycznej, która do niej nie należy, do której nie ma żadnych praw. Hay que entender también otra cosa muy importante, que nosotros tenemos poder absoluto en nuestro espacio energético, o sea, en nuestra esencia, que es nuestra misma voluntad. Trzeba też zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że my posiadamy władzę w naszej przestrzeni energetycznej, w naszej duszy, co jest też jednoznaczne z naszą wolą. Entonces, cuando nosotros destruimos una entidad, simplemente la destruimos, pero en nuestro espacio energético. No podemos hacerlo en un espacio que no nos pertenece. Es imposible. Si así fuera, cualquier entidad podría destruirnos a nosotros y no es así. Więc, żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, musicie wiedzieć, że możemy niszczyć te byty tylko i wyłącznie w naszej przestrzeni energetycznej, nigdy poza nią. Gdyby było inaczej, to znaczy, że one również mogłyby nas niszczyć, a tak nie jest. Entonces, destruir una entidad significa simplemente dejar que salga, así como hay otras modalidades. Lo que cambia es con qué perspectiva se destruye una entidad. Eso sí que hace la diferencia entre tener un resultado o no después de una sesión. Więc tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między tym zniszczeniem a pozwoleniem jej wyjść. To jest po prostu pozbycie się jej. Natomiast tak, rzeczywiście są różne sposoby robienia tego i wszystko zależy od perspektywy, z jaką się to robi. Si una persona piensa que destruir una entidad significa anularla por completo, así no va a hacer daño ni a él mismo ni a otros seres o otras personas, pues se está equivocando, se está demostrando que no tiene suficiente conocimiento esotérico. Jeśli ktoś myśli, że zniszczenie bytu oznacza jego całkowite zniszczenie, jego zabicie i współczuje i nie chce czynić jakby zła tym istotom, to jakby trochę tego nie rozumie i myli się. Tener conocimiento esotérico es imprescindible, es importante, porque cuando la parte subliminal entiende el mecanismo de la interferencia, la soluciona. To jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość na tamtym poziomie, bo kiedy nasza część subtelna rozumie ten cały mechanizm, potrafi sobie poradzić z rozwiązaniem problemów. Y aparte esta falta de conocimiento, este pensar que está destruyendo de forma absoluta, que está ya indicando que no está entendiendo lo que realmente está pasando, hay también otra cosa. I kiedy ktoś myśli, że niszczy całkowicie jakiś byt, bo nie ma takiej wiedzy, to tutaj też wskazuje nam na coś innego. Que esta persona
está pensando que el problema viene de la entidad que tiene que destruir. No está entendiendo que si este ser está interfiriendo es porque él se lo ha permitido. To nam pokazuje, że ta osoba myśli, że problemy pochodzą od tej istoty, że to jest na zewnątrz, w tej istocie. Natomiast nie rozumie tego, że ingerencja pochodzi stąd, że ta osoba na to przyzwoliła. Entonces esto demuestra también que no se tiene conciencia de nuestro absoluto poder en nuestro espacio energético. Sin nuestra voluntad nadie nos puede pasar. A to nam też pokazuje, że ta osoba nie ma świadomości o tym, że ma absolutnie całkowitą moc w swojej sferze energetycznej i może tam zrobić wszystko. Entonces, esta falta de conciencia de la propia absoluta voluntad en la propia esencia y el dejar la responsabilidad de esto a algo externo, a una entidad externa, pues no permite solucionar la interferencia de manera adecuada. Więc to, że taka osoba jakby nie rozumie tego, że jej wola jest całkowicie w niej i przekazuje tę odpowiedzialność czemuś z zewnątrz, jakiemuś bytowi z zewnątrz, może sprawić, że problem nie zostanie całkowicie rozwiązany, jeśli chodzi o tę ingerencję. Además, actuando de esta manera, la destrucción que se realiza hacia la otra entidad se basa en un sentimiento de venganza, de odio, de rabia, y esto se desarrolla en un ambiente de bajas frecuencias. I co więcej, jeśli ktoś robi to właśnie z tej perspektywy, to rozwija w sobie takie uczucie jak złość, jak chęć zemsty, czy nawet nienawiść wobec tej istoty, a wtedy rozłączenie odbywa się na niskich częstotliwościach. Y esta frecuencia es perfectamente sintonizable con la frecuencia de estos seres. I ta częstotliwość fantastycznie synchronizuje się z częstotliwościami tego bytu. Y esta relación de odio, de rabia, este canal energético, emocional, no permite la desconexión con el ser. I wtedy właśnie ten kanał, który się wytworzył na bazie tej nienawiści czy tej złości, łączy cały czas z tym bytem. Entonces, para resumir, la destrucción de la entidad en ambiente hipnótico solo es una modalidad para que esas entidades dejen de interferir en nuestra propia esfera energética. Już podsumowując, to co nazywamy niszczeniem tych bytów, tak naprawdę jest pewnym sposobem na to, żeby pozbyć się ingerencji tych bytów z naszej przestrzeni. Yo personalmente prefiero que se le ordene de salir porque así se nota que la voluntad en nuestro espacio energético no pertenece a ellos, sino que pertenece a nosotros. Ja osobiście wolę kazać im wyjść, bo wtedy staje się widoczne, że wszystko dzieje się wedle naszej woli, a nie ich. Es como hacer las cosas de una manera tal que se entienda mejor cuál es el concepto de voluntad. Robiąc to w ten sposób, lepiej rozumiemy ten koncept naszej woli. Pero sí, queriendo se puede hacer también una destrucción que simplemente es un salto frecuencial. Ale oczywiście można to też zrobić w taki sposób, żeby użyć takiego właśnie skoku częstotliwościowego. Pero siempre hay que hacerlo por el justo punto de vista, con la justa perspectiva, si no, no funciona. Ale zawsze trzeba to zrobić z dobrej perspektywy, z dobrego punktu widzenia, bo inaczej nie zadziała. Para ser invulnerables a la interferencia hay que ser invulnerables. Hay que tener esta conciencia que te rinde vulnerable. Żeby nie być podatnym na ingerencję, po prostu trzeba być niepoddatnym. I to właśnie sprawia, że nie wpadamy w tę ingerencję. No importa cuántos seres que quieren interferir haya, no importa. Importa solo si tú eres invulnerable o no lo eres. Nie ma znaczenia, ile bytów chce w ciebie ingerować. Jeśli nie jesteś na to podatny, po prostu nie jesteś. Si nosotros tenemos un niño y no lo dejamos salir de casa, lo dejamos siempre súper vestido para que no se coja ninguna influencia, ninguna fiebre, ningún constipado,
y el día que va a salir fuera, pues se muere. O sea, se va a enfermar de todo lo posible que se puede enfermar. Jeśli na przykład masz dziecko i nie pozwalasz mu wyjść z domu, albo kiedy wyjść, to ubierasz je w wiele warstw ubrań, a później dzieje się tak, że jednak dziecko wychodzi, to nagle okazuje się, że łapie wszystkie możliwe choroby. Mientras un niño que está acostumbrado a saberse defender, que tiene un sistema inmunológico entrenado, puede salir a la calle tranquilamente, no tiene por qué enfermarse. Podczas gdy takie dziecko, które potrafi się samo obronić, które ma dobry system immunologiczny, może spokojnie wychodzić na ulicę i nie będzie chore. Si tenéis preguntas sobre este tema, podéis escribirlas por debajo en los comentarios de este vídeo. Jeśli masz jakieś pytania, to proszę zostaw nam komentarz tutaj pod tym wideo. Una vez más, gracias Milena, gracias a todos vosotros. Gracias, Karol. Wam również dziękujemy. Bye. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces ya hemos entendido que no es tan fiable toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué haces sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad personam, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada, pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, o sea, para ir a la causa del problema de la persona y trabajar en él, y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de esos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades, por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva. O sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental.
la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego? Desde el nacimiento, un color. Es imposible. ¿Os dais cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente? Cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva. ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de una sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo. El concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja: una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que
que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Esos seres, esas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia.
No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena,
para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.